mbere muri football yo ngaho iwacu ariko bene novuga ngo kuza kugira ngo baduze no terambere bakaca baza bakavyonona ubwabo sinibaze yuko byo bari ibintu byiza cyane byiza no kuryohera bene abigihugu ariko amakuru niko nabona muri kino gitoro ngo bamwe mu bateguye no evenement ngo haraba ariko barasubiza amafaranga kuyasubiza koko bwana apologize ivyo nibaza ko ntaco byo ariko ntaco byo kuba bari bayatwaye naco yibihagije kinini bwana avoka Osaka igikorwa nkuko apologize kubona bigaruka ko avuze ngo ni igikorwa cyagiye givugwa ijya nino mu bamenyesha makuru batandukanye kivugwa ijya nino ko bose bantu benshi baranashima ariko mu nyuma bamwe mu batunganije kino gikorwa bagiye kuvuga ngo kubyica mu nyuma miliyoni hafi 13 zatojwe bavuga ko bari yari yashikiriwe n'amafaranga angana n'imiliyoni 3,500,000 isuri yihe ku bantu barabatunganije kino gikorwa bwana Bukayosaka kuyasubiza bashobora kuba bo yasubitse ariko bamenye ko bayasubije hariho isura mbi bamaze kuba berekana ku bantu b'abanyamupira ndetse no kundongoza ndetse no kuniri coach nawe yawunde hari ikintu kibiki amwe n'umunsi bamaze kubabona ko ntabwo reyirema bari bipfuza ko bakeneye kumufasha ahubwo hari ibindi bintu byari byenyegeje inyuma novuga muri make hano mu gihugu canke reka mvugire ku byo umuntu aba amaze iminsi nyine abona canke abamaze kubabona hari bamwe mu bantu ashobora kwikika inyuma ya evenement kanaka urakoze cyane canke akikika inyuma y'umuntu kanaka akavuga ati reka nje gusaba mfashishije kanaka kugira ngo nshobore gushika ku ciwanye brother twabibonye ni henshi bakunze kubabivuga gasanga hari abagenda bishije inyuma y'abana bato ngo turiko turabafasha kugira baronke ama profit ugasanga ndetse nivyo bavuga ko bafasha abo bana nivyo barabifasha ariko ugasanga ariko bafasha bike y'ivyo bari bitwa ko bariko barafasha ivyo ni ibintu dukunze kuba tunabona brother gutunganya urukino ugatuma kabakinyi hari n'abafashe ingendo bavuye ku mugabane wa Buraya ku mugabane wa Aziya hano muri Afrika amakuru atanguye kuyabona ava mu Rwanda urumva bakavuga bati twe tugomba gufata ugo rugendo kugira tuze hano mu gihugu c'u Burundi bamwe dukina urukino rw'umupira w'amaguru abandi tuze dufate biriya na biriya bigenda uko hamwe ibintu bandanye kugenda bimeze neza cyane kugira ngo tubashe kugarukira kuri umwe mu bantu bameze neza tubashe kugarukira kuri umwe mu bagabo bagize byinshi bubaka hano mu gihugu navuga kujanye n'iyo football ati ivyo navyo byari ibintu babigoye gutahura bwana apologize bwana Richardson kumva yuko ari umuntu ashobora kwikika mu ivyo bintu ngo reka fate amafaranga bari kubarazana ati ndayashire kuri jewe brother iyumvire nk'aka kantu Yamini Selemani Saidi ntibazonkiza kocha Sangwa Mayani Patrick aho ntidushize ko abandi bantu Alexandre Muyenge perezida wa FFP barafasha umwanya w'iwabo n'abajeje w'ibisata byinshi muri football byinshi nivyo nakunda kubwira byinshi cyane kabisa bo kugwego go hejuru abanyebyubahiro bakomeye barafata umwanya w'iwabo barawupanga tugiye ku buryo bavuga bati aha uwo mwanya wo kuva saa 9 kugeza ni buri nka saa 12 canke saa 1 ati nta kindi tuhebeye mu bikorwa byo kuja gushigikira umwe mu bagabo bagize ibyo bafasha muri football yo mu Burundi ndavuga coach Jean Gilbert Kanyinkore yawundi bigaca bishika aho bishika ugasanga hari abantu barako babyihishamwo ugasanga hari abantu barako bagenda babica inyuma bakagomba guprofita brother yawunde nivyo apare y'imyaka 25 apare y'imyaka 25 yawunde yaramaze
mu bumenyereza brother twemeranye yuko ni Yaounde niyo myaka 25 hanini nivyo navyo nyine byaramwe ibintu byari bitumye barondera ayo mafaranga ngo canke bakinugura rukino kugira ngo barondere buri kimwe cyose cyo kumushimira ariko tibagira yuko hari n'ikibazo c'ubugwayi na wafise yari no kumufasha mu buryo bwo kwivuza no mw'ivyo bintu bavuga bati tumufashire mu bwo buryo nawe ashobore kwivuza umuntu yubahuka kumva ko yotwara amafaranga y'umuntu agwaye nibaza ko nabo kandi apologize nyimba ivyo mbaje vyambabaje cyane nyimba twumvise amakuru ngo hari habemeye kuyasubiza gutangura kuyasubiza c'est bel et bien yuko ivyo bintu vyabaye ico naco kica kiza gutanga ubuhamya ku makuru yari karavuga ibintu vyo nereko ndaraba ku binyamakuru bigiye bitandukanye ngahe wacu mu Burundi ko ndabona ni trend ikomeye mugenzi wacu Prosper Masikise nawe amaze kubabishira kati ni trend ikomeye brother je nakubwiye gute mugani wa Richardson inkuru ya mbere natanguye kwibona ku binyamakuru byo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda nari natanga kuba nibaza why mu Rwanda babimenye twebwe hano mu gihugu bitarashobora twabo ariko naje kuba mbona yuko pare ko nga mu Burundi bamwe na bamwe bari bavuze ati reka tunindire turabiye biriko biragenda bigana ariko kugeza kuri no ncuro uri kurabona ko bya bintu biri kundi murinde aho gutanga uruteye n'ubwoba bundi ko nyimba tubonye ibikorewe kanye nkoro Gilbert Yaounde neje bitso akomeye akakaye yakoze ibyo byiza unashira ko anigwariye niko nagomba gushika merci beaucoup kubona amafaranga y'umuntu yigwari niko nashaka gushika ko bona Richardson afise nico kibazo c'ubugwayi ukavuga ati ndayafata ndayatware ubizi yuko ejo hadasura gusoka kanye nkore n'umustar agize ikibazo cyo kugwara biramenyekana ayo mafaranga nataboneka ngo avugwe naho nyene biragaragara brother ndagomba mumfashe kano kana abantu bateguye iriya evenement nivyo hari abonzi ntabo ntazi nivyo niko ndagaragara n'abanyamupira n'abantu bari korondera iterambere rya football ngaho iwacu mu Rwanda ejo bona apologize ku munsi wa gatanu windi wiheze twari kumwe ndi kumwe nga Richardson ntabwo twari kumwe ku munsi wa gatanu twari kumwe na Mr. Wang twa telefonye Bosingwa aratubwira ati ni initiative nk'abakinyi bakiniye Vitaro canke baciye muri Vitaro ati twiyumvire kuko Yaounde n'umumenyereza yaciye muri Vitaro hano mu gihugu n'andi equipe yamenyereje atariko ati ni initiative twe tugiye kuba dushigikira buri muntu wese azoyizana nyimba ariko bamenyereza baciye kwa message nyimba ariko bakinyi baciye kwa message babyitwayemo neza cyane iyumvire nk'aka kana nko gufata nka message ngo zikavuga iti twe tugomba gutunganya ibirori tugomba gutunganya match dogara yo gushimira umwe mu bakinyi babaye beza cyane kandi banadufashije gushika kuri byinshi twashitse ko ndavuga nk'umukinyi wabo kapitene uyu musore kapitene wa Urasenga Cedric Danikaka iyumvire nk'ako kantu nko mu ntara ya Ngozi baragatunganije ndetse na equipe ya Message Ngozi bagazana amafaranga ate nibyo niko ndakubwira iyumvire nko muri equipe nka dufate nka equipe nka Lydia Lidig iriyumvire ati tugomba gukora akantu ko gushimira cyane uwitwa Chimba umwe mu banyezamu babaye beza cyane muri equipe nationale ndetse no muri equipe ya Lydia Lidig Burundi Academy iyumvire nko muri equipe nka Vitaro baravuga ati twa tugomba nibyo babikoreye umumenyereza ariko hari n'abandi bakinyi babaye nabo ati yakoze byiza cyane ati nyimba tubikoreye n'uyu nawe twabimukoreye SK umufana yagiye ku kibuga kariha ivyo bihumbi 5 kugira yicare mu bwogamo hanuzuye kare by the way hageze n'igihe usanga warishe ivyo bihumbi 5 ko bakakubwira ati mu bwogamo nta kibanza gisigaye mu atari yakuri porturu naho wayarishe ukagenda kandi uryohewe urumva iyo biro umufana akaza rico giseke asante sana yatanze nimero za mikashi ngaho radio batanze mikashi batanga nico giseke cyariko kiratembera ku kibuga kuri centre akemera agafata umufungo wiwe agakora mu ishati cyangwa mu ipantaro agakora mu ishati cyangwa mu ipantaro ndetse ari nabarutira kuri mikashi akavuga ati ngomba gushamwa muri kiya giseke mfashe coach Jean Gilbert Yaounde agashiramwe amafaranga iyumvire nabo twamituvuga ejo bundi nabo twavuze ndeka tubane bagize ibyo bavuga nubwo bobo ngira batabicisha ngaho honye bobo ngira bamwihera mu ntoki nabo twumvise bagiye baremera nk'usanzwe arongo FFP
nako bo nibaza ko batabicisha muri abo babitunganije ngira bo bagenda bakihurira nawe bamushikira bamushikira direct brother iyumvire nk'ako kantu harasubiye kuza ikindi kintu iyindi initiative nk'iyi ugomba gufasha ugomba kugaruka ndetse ndeka gukoresha terime yo gufasha ko tugiye gufasha icumenga bizokwama biza ari ugufasha ugomba gushimira urasenga Cedric Dani Kagabo kuba yabaye fidele kuri equipe ya Message Ngozi imyaka yiwe yose ya kariyeri y'umupira w'amaguru brother yumvira yuko wa mufana yamera gukora mu mufuko bagatanga ibyo bihumbi 10 cyangwa ibyo bihumbi 20 ariko afasha Gilbert Kanyenkore uriyumvira yuko azosubira gukura mu mufuko ngo agira afashe urasenga Cedric Dani Kagabo mu gihe abizi neza ivyabaye kwa Gilbert Kanyenkore aba basitari bobo egaranje sinota brother Rinoji reka tugende gahoro gahoro Rinoji Dramati Roriro ndiko ndakubwira gahoro gahoro umukombozi fitire deputy harimo bakandi ntari mu bakandi mu bakandida fata abasitari bahorege bari hariya abasitari bo ku rwego rwo hejuru bitwa baroriro uza amafaranga barorira bari jene uza amafaranga umuntu ariha agiye kuraba Dramati yatunganije ibiterano hari show iri munsi y'ibihumbi 5 yanyuma nga mu Burundi bitanu ubwibona ubu ni 15 kuduga aho naho nyene namwe bakubwiye nihani nyene habagiyemo akantu ko kuvuga ati nivyo iwacu reka dufashe buri muntu wese baze kuraba show ariko uboni ugasanga ni Dramati totomo abo bose ariko hakoranye babandi bose ku bihumbi 2 by'uwawe urababonye ese kuri yumvira yuko Dramati urumvira ko Roriro azosubira kwica visibility yiwe ngo aje ku bihumbi 2 azi neza cyane yuko ava akibihumbi 2 byaboneka ko brother ntiyaje aje guhembwa ico ndakiye wapi kuko niho amafaranga yaje neza gukina nabo ba star ubundi tugende bukebuke aje kugira arondeze ayo ko rabiza ati je ni mu star Dramati ndabizi ko nkundwa n'abantu hari umuntu ashobora kuba atanakunda no mupira ashobora kuza avuga ati reka je kuraba Dramati ibyo bavuga ko akiri umupira wa mukombozi reka mukombozi hari n'igihe wosanga nk'umuyakira imbere mukombozi kuzomubona bizogusaba izindi koroganiza ngo ushobore gukusanya bari basani nabonye kuri sante nibyo ndiko ndakubwira eske uyumvira yuko uwo mufana yaje brother hajya hari abantu b'umupira hari abantu b'umuziki hari n'abandi bantu baje kugira gusabe umutima w'urukundo uvuga ati ndagiye kubera eske Sermani twasoheruka kumubona mu Burundi cyane ariko arakina umupira w'amaguru eske uza abantu batabonye Saidi ntibazonza abantu batabonye Gateretse akina umupira w'amaguru ndavuga ati Gateretse ko kamuna ku uza abantu batabonye bajye batama bari mu kibuga brother bajye batama babonye umupira batera uza abantu yipfuza kuvuga ati uyu mutama ko numva bamvuga ngo ni gihangange n'ubu nama numva bavuga ngo nubwo ngo ari mu bakukuru ko ngo arasha gutera uza abantu baje bavuga bati nje kuraba ico conyine ntabwo gatereka turabe wembo yirirwa bamenyereza bajye bana ubwo umupira wo yoba wuzi ugacufata amafaranga ugakumakuma ugacufata wowe umustare yaje hajya kugira ngo arabize neza cyane ko hari abantu baza kuvuga ni hino baje kubera we swati no umupira batanakunda by the way ariko bakaza ugaca ufata amafaranga magana wa Richardson ugakumakuma ugafata apana uzi ikintu cana babaje brand bwana miliyoni 13 na zibiri 13 yategerezwa guhabwa uwitwa Kanyenkore Jean Gilbert yawe nta na enkare yahawe ndabeshe yahawe enkare yategerezwa guhabwa kimwe ca kane yategerezwa guhabwa aba bantu nubwo tuja ngaho ejo bundi uzoza umwe ngurumva ngo dutunganije ngo ibintu binini ese kuzoronka abantu baza uzosura kubona ya ministre mana sacrifice umwanya we ngo araje kukibuga uzosura kubona Saidi ntibazonkiza asacrifice umwanya we ngo araje kukibuga brother sinzi ikintu nariko ndavuga mwacumbiye hari iyo batunganya iyo match reka ndakubwire gahoro tugende gahoro warabonye umuntu yari kuri centre technique ku musi wa Mungu tunganya match nivyo utunganije match ugirushimire ugirushimire Kanyenkore Gilbert yawonde ucuvuga ati ngira nkoreshe match Vitaro na Interstar aba bakina ubu bajye abantu ucushira kuri centre technique kwinjira n'ibihumbi 2 Brandon dakurahira hera uhoraho nta na kimwe ca gatatu cabajye wabonye hagito nibaza ko ibibwa na project nkuko yaje kubona kivuga Bukausaka bisa nkaho mengo aba ba star cyangwa aba baririmbye bari baje hajya ariko babishira cyitwa visibility
Voila nivyo nanje Babicira nakunda visibility. nabo ntibazokwemera ko visibility yawe kubera ipfa wa mutima abarundi bafise wo gufashanya mwamutumiye nibaza ko abatumye bino bintu babahaye ikete babahaye ikete mwashobora kuza kudufasha tugakina match ya kivandimwe mu ntumbero nyamukuru imwe principal yo gufasha coach wacu kugira ngo tumushimire abarundi umutima wo gufasha barawufise cyane vrai tweko turabasa dufise mu mazina reka tugende tubafashe hari abantu benshi bazoza kuraba urwo rukino mugabo kwinjira ni 2000 n'ibihumbi 5 muri VIP azobitanga mugabo amafaranga afashe uwo ari ku musego aca kwivuza apari yuko ukunaza kubabona Jean Gilbert Yaounde abariko baraorganize no bina ukunaza kubabona eske baraza kuboneka gute kuri bano ba star bwana apologize kwiyumvira ko amafaranga yogiye gufasha umuntu agwaye hari post imwe nabonye ahantu ahubwo nuko haje biragoye ko uno munsi namba bavuga ngo dukeneye gutera imbere dukeneye ko igihugu gitera imbere hakiriho abantu bafise imitima nk'iyo kwiyumvira kwegeranya uburyo bugenewe umuntu kanaka aje kwivuza ugatera ushira mu mufuko uwo muntu akora ibintu nk'ivyo tena n'umuntu yiyumvira kujya amafaranga y'umuntu agwaye bona Richardson icyo atokora n'igikipwa na project icyo atokora bona Richardson izerezo sosiyo nazo yene zizonatugira nabi ubundi ibi bintu byakabaye byo nabaye bikamenywa na twebwe bikamenywa nabo babigize bikamenywa na buri umwe wese akomeye ariko ntibije kumenya umuntu agwaye brother ndakubwiza ukuri iyi ishobora no kubona stress ishobora no kuba yonagira n'ingaruka mbi ku magara yitwa Jean Gilbert Kanyankore Yaounde bien sûr kuko ashobora kumva ati eske kumbe bya bintu bari batunganije ati no kubyagenze kugira erega no nyina ashobora kuvuga ati Kanyankore Gilbert n'umustar bamukoresheje abantu batabonye Yaounde ukuru bangana benshi cyane nibyo hari umuntu ashobora kuba yaravuye ijyapa brother ataje no kuraba urukino avuga ati genda kuraba Jean Gilbert Kanyankore yanditse amateka yatwaye ibyo bikombe bigiye bitandukanye yahaye ibyo bikombe bikakaye equipe ya Vitaro ati tumurabu wari ukaza no kubura tangaro namubonye ukabona umengane n'umuntu asanzwe ukavuga tubundi Kanyankore Gilbert yari uyu bavuga ariko nyero karyoherwa kuvuga igiti ibyo nashaka kubona nabibonye iyumvire Kanyankore Gilbert ahari twabonye ku munsi wa Mungu oya ari mu gahinda pe ugaca wumva urabe etat de santé y'ukuntu yimereye ugaca wumva amakuru nk'ayo agushitse mu mato ese bazanga kuyadijira biraza kuba byoroha ariko twizere ko inkuru turiko turabona arizo ko amafaranga ari karasubiza brother naho baba ariko barayasubiza wayi wiri urasubiza ibintu bitari byawe twari ibintu bitari byawe erega nico kibazo gihari nivyo kuyasubizaho ubundi nyene byiza bitari ibyo wowe wayi uza gutora ibintu bitari byawe hama ngo ugomba kubisubiza eske wiguranye uraza gushaka ko entere ko tuzahantu hose bakuguranya cyane na intere uraza gushaka ko entere uzi ikintu je kimbabaza naryamye saa 8 z'ijoro turiko turaganira n'abavandimwe dusangiye umwuga brother nagize agahinda gakomeye cyane kwica visibility ibintu byaje gukomera rero ngo FF brother ibintu byaje gukomera kuko ibintu byitwa brother hari ibintu usanga kuryo bwuko tuwe twari muri groupe nk'abamenyesha makuru b'inkino umuntu yadusizemwo abariroti yaragiye ari admin nyene gukreya group ndavuga ngo none nyambaro yateguye no evenement kukibatoza batubwira ngo bimeze uko bipanze kuno banadushimiye ati mwarakoze ba ikindi kintu cyambabaje n'abanyamupira pe buri munsi bavuga ngo turakena iterambere muri football turakeneye ikiwa ubasanga no kubibuga ubasanga mu evenement uziko natwe nk'abamenyesha makuru baba bariko baratwambika ikindi kintu ntazi brother hari umunsi twaje ku munsi mu ndwi iheze hari umunsi twavuze iyo match nabi hari umunsi twaje ngaha turavuga ati ni match turavuga ibindi bintu bitandukanye no kuza gufasha byibaraje byo sindimo nakoze icyo nategezwa gukora oya akazi ko twaragakoze pe nabwiye abantu ko bategezwa kuza kuraba match ku Centre Technique National baterere bari mu yo gufasha coach Jean Gilbert Yaounde twakazi twaragakoze ivyo wa mu nyuma hari ibintu kwisa hari ibintu byo musanga bigoye cyane none nabonye tinza arizo dukoze ba ariko ishobora kuba atari inzara iyi ni visibility premier mu buri iyumvire ibintu byatewe iteka na Alexandre Munyanya nyakubahwa byatewe iteka n'umumenyereza cyangwa Mayani Patrick utavuga umustar abastari benshi byatewe iteka nabo basitari brother
nagumye ndakigaruka ko Kombozi kabisa nagumye ndakigaruka ko Yamini Selemani nagumye ndakigaruka ko abo bo baje no gukina nta n'ikindi apara yo gukina iyo match baraheza no kuyikina bagahita bakanongera bakanatanga n'amafaranga yo gufasha kuko Imana yarayabaheza urakoze cyane isuri yihe isura yo nimbi bwana isuri yihe urabiye kuva aho twavuga aba bateguye ibintu n'abanyamupira byensiri ibi bitwereka ngo oya n'ibintu byo gutera ibyatsi byobyo kuko babitunganije mugani wa apologize mugani wawe bwana Richardson n'abanyamupira nta muri yo kuyumvira gutunganya umupira atari umunyamupira ndabeshe ariko igisigaye no kumenya eske ababitunganije nibo bayitwaye akanya n'abanye ko baritwenge akano kuvuga ngo n'umuti w'amenyo abese ni korogate Apollo isuriye kuri bano bantu batunganije bino bintu bagahita bafata amafaranga yaragenewe umugwayi bagashyira ku mufuko birateye agahinda tuzishobora kuba turiko turavuga kuri mikro mugabo abantu bashobora kuba babyumva ko turiko turavuga bakibaza birateye agahinda pe je nicaye ahantu nabuze nitiro mu joro ryakeye nabonye kanye nkora Jean Gilbert Yaounde amagara yara uburyo yarameze amagara yuko yarameze ndabona bari nabonye protocole kuri centre technique ninjiye ndabereka carte de presse vuga ati cyende ubumenyesha makuru atishare kare zana amafaranga ndabereka na telefoni kakaye y'umuvandimwe bari bamati zunguru kufata amasanamu geshe no kwitari yawe ntabwo yari wanje ya telefoni hafi miliyoni 3 bambonye telefoni na nifisi ndavuga ngo telefoni ngiye ku kazi arambwira ati zana tiki ahubwo narinze babikoreye jewe nsanga ahubwo n'abandi bavandi bose niko byagenze hari protocole imeze kakaye ivuga ngo dukire amafaranga dufashe hari nabemeye kuri amatike baba journaliste kugira binjire Wilson kwizera HM ntiyari kitike kugira yinjire pesi harabari itike y'ibihumbi 5 bagasanga bakaguteretse babwira ati genda hariya kuri portugal ariko nkavuga ngo nibura basi muri ko muravuga ngo nyamba amafaranga ya nubwo yosubizwa ndetse bakanamuha na indemnisation banamasaba ikigongo bakanasaba nibabazi ivyo twabonye ibisoza hamwe rayerema abo batwaye bari muri comité d'organisation none yatwaye umufana ko atagurutse ngo turubagize mu binyamakuru basensibiliza kino gikoko bazikubitse bagaruke mu binyamakuru basaba imbabazi abafana basaba imbabazi umuntu wese ari ikintu bavuga mu rurimi rw'igifaransa ngo tourner autour du Richard reka kuzunguruka impande y'ikiraro urumva reka ko mukizunguruka k'impande brother nta mufana yaje gutora amafaranga kuko ntanamenya niyo giye nta mukinyi yari mu kibuga yaje gutora amafaranga ntanamenya niyo giye hariho commission d'organisation y'ibyo bintu niyo yatora amafaranga niyo yayashira hamwe byose ibibazo byabereye hehe muri commission d'organisation y'urukino canke y'urukino rwateguwe byo gufasha witwa Jean Gilbert Kanyinkore yawe turagomba guciga inino ngo turinde kuzunguruka hariya kugira tuze hajya brad ibintu byapfiriye muri comité d'organisation nabonye hari liste y'abantu bashika kuri ndabona amafaranga uko yakoreshejwe ngaha ku kinyamakuru Consamiriza Iteka ko wahisemo kubivuga natwe turayivuga ati amafaranga yashoboye kwegeranywa nk'intererano yavuye mu bantu 101 baterereye n'amafaranga imiliyoni 13 n'ibihumbi 150 by'amafaranga y'amarundi barabandanya bavuga bati amafaranga yinjiye ku kibuga ni miliyoni 4 n'ibihumbi 547 by'amafaranga sivyo y'abarundi ati ariko kubera abaririmbyi base gukinira ubuntu mu mafaranga yinjiye batwayemo ibice 40%. Gerageza muri miliyoni 4 n'amafaranga 547 utwaye pourcentage za 40% ku miliyoni 4 nibo 500. Ayo n'amafaranga aciye mu matike ku kibuga ku matike ateye amafaranga miliyoni 4 nizo zinjiye abasitare batwara miliyoni ibice 40% bisigura yuko ku miliyoni 4 ibyo ni bice 100%, sivyo? Miliyoni zingahe? 2 n'ibice 50. Voilà. Batwaye miliyoni 1 n'ayandi matike. Bati amafaranga yashoboye gukoreshwa muri utu naturiye. Sivyo? Dépense. Zitatu zarasigaye. Ivyo twita dépense. Memere hariho yavide dépense zinitire. Sivyo? Reka nazibonye. Hariyo imiliyoni 4
n'ibihumbi 577 n'amafaranga 360 y'amafaranga y'amarundi. Harimo n'amadepanse atabakenewe. Amafaranga yahawe yaronkejwe umumenyereza Kanyankore Jean Gilbert Yaounde. Yamenyereza ikipe ya Vitaro, yatwaye ikipe serukiragihugu ya Sekafa. Kagame Sekafa Cup aranayizana. Yongera aja mu Rwanda atwara ibikombe 200. Atwara ibikombe hafi 10 nga mu Burundi. Yahawe miliyoni 3 n'amafaranga 500 y'amarundi. Tuvuga iki? Urashobora kutwimura nko kuyindi debo. Turashobora tudava dusanga nyene, ariko nkuko twatelefonye nyakubahwa Bosingwa turamutelefona tugira tubanze uno munsi tugire tuje mu matoza turauko bimeze hama ku munsi weje tumurondera tubwire ati tanga umuco ku bafana bishwe n'agahinda hakurya. Hanze turashobora no kumurondera ubunyene tumurondere oya ashobora kuba ari mu kazi n'ibyo bari mu kiganiro nawe n'umumenyesha makuru byari kuba ngombwa ngo tumurondera nka saa 3 zuzuye neza. ubundi je namwandikira ngo ategura ikiganiro message yayisome ntabwo yishuye aka tuzomurondera ku munsi wejo tubwire uko bimeze. Ubundi navuze bwana bagize bazunguruka mu binyamakuru hamwe rero mavyo bari vyo bayikubite tour basaba ikigongwe. Nivyo turu bayikubite basaba ikigongwe kuko aha batwisaba beshi bisaba beshi ibinyamakuru byasanze bigino nkuru muri twe tutsa nk'abakoreshejwe mu bintu tutazi ico byari bigamije. So nibasa nuko rero Kanyankore Jean Gilbert Yaounde tumwifurize gukira by the way. Ubundi bwo ico bakiza amafaranga akamushikira ubundi aje kwivuza habe muzima kabisa. Nuko imbere ko tuza ko tunabandanya n'ayandi makuru kakato duce muhaneje hama tugaruke ni n'ayandi twabateguri.